Mama, točno je Valomir. Ajde, piši. Ja. Ajde, Kla, koji ruksak ide s kojim? Imaš, vidiš ovaj ruksak. Aha, ajde spoj. Bravo, spoji. Spoj ga s istim. Aha, Bravo, dobro, malo je Kla. išlo okolo, dobro. A ovaj idući, gdje ga vidiš? Aj pokaži drugoj ga. strani? Tu, a di na drugoj? Na drugoj strani, tu gdje je? A koji je isti? Koji je ovaj? Ovaj, taj smo riješili. Ovaj. Da, gdje je na drugoj strani? Tu na drugoj strani gdje je? Tu. Isti takav? Da. Daj pogledaj ga. I takata. Gdje je isti takav? Vidiš ga? Op. Opa. A, jel je? Ajde ga spoji sada. Ajde spoji. Malo niže dole. Tako, bravo. A idući? Koji je idući? Di ima takav na drugoj strani? Na drugoj strani ovaj. Ovaj. Gdje je tu? Jel vidiš negdje tu? Tu, Kla. Ajde, pogledaj Miška. Di, pokaži ga prstićem. No, to smo ima. Kla, pogledaj tu. Ovaj. Takav zgužvani. Gdje ima na Šta je drugoj strani? zgužvani? Tu, gdje imaš takav? Na drugoj strani, Zagaš se, Kla. ajde, daj. Tako, bravo, ajde Ajmo, spoj ga. spoj ga. Odlično. A ovaj zadnji? Gdje imaš njega? Gdje ima na drugoj strani, vidiš ga? Na drugoj Pokaži strani. ga prstićem. Daj Ne. pogledaj. A, Tako, Opa. bravo. ajde spoj. Bravo, Bravo. Medo, bravo, Zlato. Bok.